ese aho ntitwaba turi ku marembo ya ya ntambara ikomeye cyane yiswe Armageddon, intambara ibanziriza umunsi w'imperuka abenshi bita intambara ndimbuzi. Impamvu amakimbirane yo muri Ukraine ari akaga gakomeye cyane kurusha ubundi bushyamirane bumaze kubaho mu myaka akurikiye irangira ry'intambara ya kabiri y'isi, birumvikana iyo mpamvu irahari. Ubushyamirane bukomeje hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya buri gusubiza bamwe mu mateka yo mu myaka za 60 ishize, ubwo isi yabonaga intambara ibanziriza imperuka yegereje. Intambara ikomeye ikomeje guhangayikisha Uburusiya na Ukraine, ariko Ukraine igashyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahanga basanga ishobora kwinjiza isi mu ntambara ibanziriza irangira ry'isi Armageddon. Muri makeya ubu ngubu basanga turi ku nkombe z'iyi ntambara ibanziriza imperuka. Turifashisha cyane inyandiko z'umunyamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tony Cox, ni n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Bloomberg, ndetse tunifashishije inyandiko y'ikinyamakuru RT. Turebe neza icyo bavuze bose ku ntambara ya Armageddon, ariko turananyura mu zindi nyandiko zitandukanye hamwe n'ibyanditswe bigera. Ubundi iyi ntambara izarwanwa ite? Izarangwa n'iki? Kubera iki yakwitwa ibanziriza imperuka? Inyandiko z'amateka zigaragaza yuko itariki ya 16 y'ukwezi kwa 10 mu 1962 John Fitzgerald Kennedy wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye amakuru avuye mu rwego rw'ubutasi bwo hanze rwa Amerika rwa CIA. Aya makuru yavugaga yuko misile karundura z'Abasoviete zishinze muri Cuba zitegereje kuraswa ku mijyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko Washington. Kwakira bene aya makuru byahise biba intangiriro y'ubushyamirane bushingiye kuri za misile zo muri Cuba, ibyiswe crise de missile de Cuba cyangwa se Cuba Missile Crisis. Kugeza mbere y'intambara yo muri Ukraine mu mateka yose, nicyo gikorwa cyabayeho kidasanzwe cyari gutuma ikiremwamuntu gisatira cyane urugamba rw'intambara kirimbuzi. Muri kiriya gihe imitwe icishije bugufi yari itaribagirwa ububi bw'intambara nyantambara, bityo iyo mitwe y'abategetsi b'icyo gihe babashije gushingira kuri ibyo ngibyo bamaze gucamo, ubundi bakumira akaga kari kagiye gukurikiraho. Niba abategetsi bariho muri iki gihe bazabasha gutera intambwe zasubiza inyuma amaso ku buryo bareba uko byari bimeze mu myaka 60 ishize, ni ibintu byo gushidikanyaho cyane, ndetse bishobora kuba kure cyane yuko byanashoboka. Turi mu kinyejana cya 19. Mark Twain, umunyamerika w'umwanditsi, umunyarwenya, akaba n'umwarimu wavuze imvugo yamamaye cyane mu mateka igira iti amateka ntabwo yisubiramo ubwayo, ahubwo akenshi ahana injyana. Undi munyamateka nanone wo muri Pakistani witwa Tariq Ali nawe yavuze imvugo ijya kumera nk'ingiyi, ati amateka ni gake cyane yisubiramo, ariko ubwisubire bwayo buratinda ntabwo buhera. Ibi ngibi bishobora kuba bishatse kugaruka cyane mu makimbirane ho muri iki gihe hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, asa naho ari kugaragara nk'inyikirizo y'andi makimbirane ahambaye yabayeho mu myaka 60 ishize. Nubwo mu bice yabereyeho harimo intera ibarirwa mu birometero 6,000, n'amakimbirane nanone ashingiye kuri misile zo muri Cuba. Abacukumbuzi bibuka neza ubushyamirane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abasoviete mu kwezi kwa 10 mu 1962, nibwo bashobora kwizera gusa yuko mu bushyamirane buriho muri iki gihe hagati ya Washington na Moscow binyuze muri Ukraine hakenewe ukuboko kw'Imana gusa kugira ngo guhoshe intambara karundura y'intwaro kirimbuzi ishobora kurangiza uyu mubumbe w'isi twicayeho. Gusa kwijyana n'ubwisubire bw'amateka biri kwigaragaza, ubushyamirane bushingiye kuri Ukraine n'ubushingiye kuri misile zo muri Cuba bwose bushinze imizi ku kintu kimwe gusa. Igihugu cy'igihangange ntabwo gishobora guhagarara gusa ngo kirebere mu gihe umwanzi bahanganiye ubutware ageramiye icyafatwa nka nyirantarengwa y'umutekano hagati ya bombi. Mu 1962 imbarutso yabaye kuba mu ibanga rikomeye cyane Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviete zarashinze misile muri Cuba neza neza mu marembo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Nikita Khrushchev wategekaga ubumwe bw'Abasoviete
yabonaga ibyo ngibyo ari ugukora nk'uburyo bwo kurinda Cuba ibitero bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bigamije kuyifata. Ibyo byaje bikurikira ipfuba rya operasiyo ikomeye cyane yari ishyigikiwe na CIA yo mu kwezi kwa kane kw'igihumbi 1961 yakorewe mu bigo byitiriwe Ingurube Bay of Pigs. Iyi ngiyi yari igamije kuvanaho ubutegetsi bwa Fidel Castro wari unamaze igihe gito cyane muri Cuba hari umutegetsi nawe yigiyemo ayibohoje. Byari kandi kwihimura ku bikorwa bya Pentagone byo gushyira misile karabutaka za Jupiter muri Turkiya hamwe n'Ubutaliyani. Zari zishinzeho imitwe y'ibisasu kirimbuzi by'Abanyamerika byagombaga guterwa kuri territoire z'ubumwe bw'Abasoviete. Bitewe naho ibi bisasu byari biri, byashoboraga guhindura umuyonga zimwe muri territoire z'Abasoviete zikoze urugendo rw'iminota 10 gusa. Muri icyo gihe misile zihetse imitwe y'ibisasu kirimbuzi z'Abasoviete byashoboraga kuzifata igihe kibarirwa amasaha kugira ngo zibashe kuzuza ibitoro no kuraswa. Bivuze yuko iyo ziramuka zitinze kugira icyo zakora nk'igisubizo kuri izo misile za Amerika mu Butaliyani na Turkiya, byashoboraga kurangira Amerika ishyize hasi Abasoviete burundu. Icyo gihe rero nibwo humvikanishijwe ubutumwa bwa Nikita Khrushchev bugira buti: kubera yuko Abanyamerika bamaze kuzenguruka ubumwe bw'Abasoviete mu mpande zose n'ibikoresho bihambaye cyane bya gisirikare, tugomba kubasubizanya umujinya mwinshi cyane, twebwe tukabasatira birushijeho, tukabumvisha ubusharire bw'umuti bahisemo kutuvugutira kugira ngo ubwabo bumve uko biba bimeze guhinduka igipimo cy'intwaro kirimbuzi. Perezida John F. Kennedy wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we ntabwo ari uko yabibonye ubwo indege y'ubutasi bwa Amerika U2 yatazirwaga Dragon Lady yabonaga misile z'Abasoviete zikwijwe kuri Cuba itariki 13 z'ukwezi kwa 10 mu 1962. Muri 2001 Sergei Prokhin, umwanditsi wo muri Ukraine, yanditse igitabo yise Nuclear Folly, avuga yuko bigitangira ngo Kennedy yabujijwe gutegeka yuko ibitero bihambaye bigabwa mu bice izo misile zari zashinzwemo, kubera ko ngo byari gutuma ibintu bizamba cyane bigatuma ubumwe bw'Abasoviete busubiza byihuse. Ubundi buri ruhande rwari kwisanga umuriro watse, ibisasu kirimbuzi bigatangira gukorwaho ari nko kwirwanaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yarazi yuko Abasoviete bamaze kohereza muri Cuba imitwe myinshi y'ibisasu kirimbuzi binyujijwe mu bwato. Ntabwo kandi yarazi yuko ubumwe bw'Abasoviete bwamaze kugeza ku kirwa cya Cuba ingabo 43,000, ndetse yuko hari n'ibisasu by'ingenzi cyane by'ubumara byari bigenewe gushwanyaguza igitero cy'ingabo za Amerika. Gusa nanone Kennedy yarazi neza yuko Abasoviete bafite misile zo mu bwoko bwa balistike hafi y'umuyoboro wa Floride na Havana. Ibi ngibi bisobanura yuko izo misile zari mu ntera y'ibirometero 770 ngo zigere Washington, kandi zari mu ntera 370 ngo zigere i Miami. Ibyo byahitaga biha amahirwe akomeye cyane Abasoviete yo kuba batsinda Amerika mu ntambara y'ibisasu kirimbuzi. Ku rundi ruhande ariko hari abahanga barimo n'uwitwa Alexei Albatov n'uwo mu Burusiya, basanga Amerika ariyo yari iri hejuru cyane y'Abasoviete ndetse yashoboraga no gutsinda iyi ntambara byoroshye cyane. Ubwo yabazwaga ku kugereranya ubushyamirane bwo mu 1962 n'ubwo muri iki gihe, Alexei Albatov yaragize ati: mu myaka y'1960 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboraga gutsinda intambara kirimbuzi, ariko ubu ngubu ibintu biratandukanye cyane. Nta muntu wabasha gutsinda intambara kirimbuzi n'umwe. Kuri ubu ngubu Uburusiya bwagaragaje impungenge nyinshi cyane ku iyaguka ry'imbaraga za OTAN zisatira uburasirazuba, ni ukuvuga Uburusiya. OTAN yashinzwe kugira ngo ihuze ibikorwa bya gisirikare mu burengerazuba bw'isi mu kurwana n'ubumwe bw'Abasoviete. Mwibuke yashinzwe mu gihe cy'intambara y'ubutita, ubwo ubumwe bw'Abasoviete bwasenyukaga. Aho kugira ngo b'intangiriro y'amahoro, ibintu byarongeye bitangira kuzamba buke buke. OTAN aho guseswa yaragutse bidasanzwe, igira ibihugu 30 by'ibinyamuryango,
ibyo kandi byari ubwikuwe bugera kuri kabiri bw'ibihugu byahozemo mbere. Ibihugu byayigiyemo byashyizwemo intwaro z'ingenzi cyane kandi nyinshi. Uburusiya bwabibonye nk'icyugazi gikaze kibangamiye umutekano wabwo. OTAN ariko nanone nta nubwo yarekeye aho, ahubwo yemeje yuko nk'umuryango bagomba gukomeza kwaguka. Ni muri uwo mujyo rero hazamutse ingingo yuko ibihugu bya Ukraine hamwe na Georgia nabyo ngo bishobora kwinjizwa muri uyu muryango. Bigasobanura neza yuko yari kuba igeze neza ku mpaka w'Uburusiya, ikaba yanahashinga bya bisasu bihambaye ikanahashyira ingabo. Ibintu rero noneho byazambye mu bihumbi 2014 ubwo mu mugambi wari urangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika habagaho irikwa ry'ubutegetsi muri Ukraine. Ibyo bintu byateje intambara ikomeye cyane muri Ukraine n'ibice byayiyomoyeho byo muri Donbass. Ibyatumye abantu barenga ibihumbi 14 babura ubuzima. Aho rero niho Uburusiya bwahereye butangiza ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine mu mpera z'ukwezi kwa kabiri 2022. Mu busesenguzi bw'abantu batandukanye hashingiwe ku ruhande umuntu ariho, abo mu burengerazuba bw'isi bavuga yuko igihugu cyigenga kigomba kugena imibereho yacyo. Mbese mu magambo yumvikana ni nkaho nta muntu n'umwe ukwiye kubuza Ukraine kugira uburenganzira bwo kujya mu muryango ishaka, harimo no kwinjira muri OTAN kubera ko nyine Ukraine irigenga. Ni mu gihe abo ku ruhande rw'Uburusiya bo bavuga yuko OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bateje amakimbirane byemezwe ko komeye cyane kurusha andi yose mu mateka y'ikiremwa muntu mu myaka nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Pope Francis yemeje ko intambara ya gatatu y'isi yatangiye. Avuga yuko OTAN ishobora kuba hari uburyo runaka ariyo yateje aya makimbirane. Icyo gihe yavuze ko hari umuyobozi umwe mu isi wamubwiye yuko umuryango wa OTAN wari uri kumukera ku marembo y'Uburusiya. Uyu mushumba yarananenzwe cyane ku ruhando mpuzamahanga kuko ngo ataramaganye ibitero bya Perezida Vladimir Putin kuri Ukraine. Mbere y'iminsi ine yuko ibifaru by'Uburusiya byinjira muri Ukraine, intumwa y'Uburusiya i Washington Anatoly Antonov aganira n'ikinyamakuru cy'Amerika CBS yagerageje kugaragaza inkeke z'Uburusiya ku mutekano wabwo. Bwana Antonov yavuze yuko yaba OTAN cyangwa se Uburusiya nta ukwiriye gushakira imbaraga ze no gukomeza umutekano we binyuze mu kwangiza uw'abandi. Intambara ya mbere y'isi yose bivugwa yuko akaba yarigishije abanyepolitike benshi ku isi ko ubufatanye bwa gisirikare bugamije kurwana bushobora kuzana ingaruka zitari nkeya kandi zigahitana benshi, wenda nko nk'iyicwa ry'igikomangoma cya Autriche i Sarajevo riba ryarabaye imvano y'iyicwa ry'abaturage barenga miliyoni 40. Nyuma y'iyo ntambara rero yakoze ibara nk'iryo ngiryo nta byatinze rwose, ubundi kwishyira hamwe kwa gisirikare kurongera kuba ubwo rega isi yinjira mu ntambara ya kabiri y'isi. Cuba, ikirwa cyari gituwe n'abaturage miliyoni 7 kizwi cyane ku buhinzi bw'isukari, itabi hamwe n'ibindi. Mbere yuko ingabo ziyobowe na Fidel Castro zihiri ku butegetsi bwa Fulgencio Batista wakoranaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu 1959, ntabwo Cuba yatekerezwaga nk'ahantu hahinduka imbuga y'urugamba ishobora kuba imvano yo kurimbu, ishobora kuba imvano yo kurimbagurika kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se nanone imvano yo kurimbagurana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abasoviyete. Gusa kuba yari yegeranye na Amerika byagize ahantu h'ingenzi cyane nk'uko bimeze kuri Ukraine ubu ngubu kubera ko yegeranye n'Uburusiya. General mu ngabo za Amerika zirwanira mu kirere Curtis Romey wigeze kuvuga yuko iyo Amerika itsindwa n'Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari gushinjwa ibyaha by'intambara. Yavuze ko atashimishijwe n'umwanzuro wa Kennedy wo gukumira Cuba mu bintu byinshi gusa. Icyo gihe yabwiye Kennedy yuko yakagombye gufata igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi kikagota ikirwa cya Cuba cyose maze byanaba ngombwa kigatwikwa cyose. Avuga yuko kuba Amerika yaragiye mu biganiro by'amahoro n'Abasoviyete icyo gihe ari ugutsindwa gukomeye cyane kw'Abanyamerika kwabayeho mu mateka, ati ntibyari ngombwa. Icyo ni kimwe mu bihe bikomeye cyane byabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, by'umwihariko mu ntambara y'ubutita. Ndetse nanone iki gihe gifatwa nka kimwe mu bihe bikomeye cyane kiremwa muntu cyanyuzemo. Twihuse cyane rero mu kaga gatezwa n'igisirikare ku isi, ubushyamirane hagati y'Uburusiya na OTAN irangajwe imbere na Amerika
binyuze muri Ukraine. Nako nakaga gakomeye ndetse gashobora kuba ari akambere higiramwe umuntu kibonye. Ubu ngubu ibihugu byose byamaze kuzamuka mu mbaraga za gisirikare. Uburusiya ni ubwa mbere mu gutunga intwaro kirimbuzi nyinshi, bugakurikirwa na OTAN yose yishyize hamwe. Hari ubwoba bwinshi yuko ibintu byarenga Ukraine bikaba bibi cyane bikagera no mu bindi bihugu. Ibihugu bigize OTAN bishinjwa kubuza Ukraine kujya mu nzira y'imishyikirano, ahubwo bikayiha intwaro nyinshi cyane ngo ibashe kwihagararaho imbere y'Uburusiya. Uburusiya nabwo buvuga yuko buzarinda ubusugire bwabwo bukoresheje ubushobozi n'imbaraga zose bafite. Aho ngaho rero harimo n'amahame y'igisirikare yemeza yuko intwaro kirimbuzi zizakoreshwa mu gihe cyose ukuboko k'Uburusiya kwaba kugeramiwe. Hashize iminsi havugwa yuko hashobora kubaho ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Joe Biden yavuze yuko igihugu cye kizinjira mu ntambara byeruye mu gihe Uburusiya bwakwibeshya bugakoresha intwaro z'ubumara kirimbuzi muri Ukraine. Mu byumweru bike nanone byashize, ubwoba bw'intambara kirimbuzi bwariyongereye cyane kugeza ubwo abasesenguzi batangiye kwemeza yuko isi iri ku marembo y'intambara ibanziriza imperuka Armageddon. Iyi ntambara ikaba ari intwaro kirimbuzi. Biden ubwe yemeje ko muri uku kwezi ibintu byarushijeho kuzamba cyane. Ati kuva ku ngoma ya Kennedy n'ubushyamirane bushingiye kuri misile zo muri Cuba, ntabwo twari twarigeze twugarizwa n'ibimenyetso bya Armageddon nk'uko bimeze ubu. Yemeza yuko ingaruka zabaho zaba zirenze ukwemera kwa muntu. Iyi ntambara ya Armageddon isigaye ikunda kugarukaho cyane n'abategetsi bakomeye bakayivuga mu kanwa kabo. Ubundi yaba ari intambara imeze gute kandi yarwanwa mu buhe buryo? Ibyanditswe bitagatifu cyangwa se byera bigaragaza yuko intambara kirimbuzi ya Armageddon ihuzwa n'imbaraga Imana izakoresha mu gushyira iherezo ku bwami bw'isi bwimitswe na Antikristo, nk'uko biri mu buhanuzi bwa Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe 16:16 n'ibyahishuwe 21:3. Bibiliya yemeza yuko ari intambara izaba hagati y'ubutegetsi bw'abantu n'ubw'Imana. Mu byahishuwe kandi harimo ko igikombe cyuzuye uburakari bw'Imana kizasukwa ku barwanya Kristo mu isi, kandi bene abo bantu ngo batamwemera bashinze n'ubutegetsi bwabo bagatsindwa uruhenu. Inzabya zigera kuri 7 zuzuye umujinya w'Imana nizo zigomba gusukwa kuri abo bantu bigometse zisukiwe mu mpande enye z'isi. Urwo rugamba ngo nta nubwo ruzaba ari njyana muntu. Ni urugamba Bibiliya ivuga yuko byaba byiza umuntu ataravutse, ahubwo kubera ko ngo ruzaba rujyana cyane. Ni urugamba umuntu atakwifuza no kumva mu nkuru. Bibiliya ivuga yuko bene urwo rugamba ngo ruziyoborerwa na Yesu Kristo uzava kwa se mu ijuru atwaye ifarashi yera aje kurimbura isi n'abayiriho ngo bamugomeye. Abanzi azabarwana nabo barimo abantu batubaha Imana kandi ngo bayituka kenshi. Ibitabo bya Yeremiya hamwe na Ezekiel muri Bibiliya yera bivuga yuko iyi ntambara izabera mu isi yose. Ijambo Armageddon ubundi rivuga umujyi wa Megidon wahoze muri Isirayeli. Amateka akavuga yuko ako gace ka Megadon kagiye kaberamo intambara zihambaye cyane. Zimwe muri izo ngizo zikanavugwa muri Bibiliya. Abasesengura Bibiliya bavuga ko intambara y'imperuka itekereza kuri ako gace kubera yuko muri iki gihe ngo nta musozi munini uhari, kandi n'ikibaya cya Yezereli gihari ntabwo gishobora gukwirwamo abazaba barwana n'Imana icyo gihe. Ahubwo Megidon ngo igereranywa n'imimerere yo ku isi yose izatuma amahanga yose yishyira hamwe kugira ngo arwanye bwa nyuma ubutegetsi bw'Imana mu isi. Bibiliya ikavuga yuko Imana izateza abanzi bayo urujijo bakicana bikomeye, ubundi bikarangira amaherezo bamenye neza yuko ari Imana irimo ibarwanya kandi benda gushiraho burundu. Nubwo bivuga yuko ari intambara y'imperuka, ngo birashoboka cyane yuko itazarimbura isi kubera yuko ngo iyi si ari abantu bazaturaho iteka n'iteka, nk'uko Zaburi mu gitabo cyera ibivuga. Kurimbura isi bivugwa mu ntambara ya Armageddon bisa n'ibyumvikanisha kurimbura inyoko muntu kurusha kurimbura isi nk'ubutaka. Iyi ntambara rero ngo ntizarimbura abantu bose,
abo ngo hari benshi bazayirokoka nk'uko na Bibiliya ibivuga. Bibiliya ivuga ko abagaragu b'Imana bagize imbaraga zikomeye cyane zo kwirinda icyaha no gutuka Imana ngo bashobora kuzarokoka. Ntabwo bigaragara neza umubare w'abantu bashobora kurokoka bene iyi ntambara, ariko abantu benshi batekereza yuko bayirokoka baba ari mbarwa kubera uburyo intambara yarwanwamo niba ari ibisasu kirimbuzi koko. Kenshi ijambo isi rikoreshwa muri Bibiliya mu kuvuga abantu barwanya Imana, bikaba ngari muri urwo rwego intambara ya Magedone izaba imperuka y'isi, mbese nko kuvuga yuko abantu bose barwanya Imana bazaba bashizeho. None se ko abanyepolitike bakomeye cyane bongeye kuvuga cyane kuri iri jambo, bakaba bari gusubiramo cyane Armagedone, bakavuga ko mu gihe Uburusiya bwarwana na Amerika bakoresheje intwaro kirimbuzi ngo byaba ari imperuka y'isi, byaba ari byo koko? Gukomoza cyane kuri iri jambo rya Armagedone byaheruka ku butegetsi bwa John F. Kennedy ubwo Abasoviyete bari bashinze misile zabo muri Cuba. Icyo gihe abantu benshi batekerezaga yuko nta kabuza isi igomba guhita igera ku musozo. Ku ruhande rw'abantu bakomeye cyane mu kwemera, bavuga yuko izi ntwaro kirimbuzi atari zo zaza kurimbura isi. Impamvu ngo ni uko iri jambo ritekereza ku ntambara izaba hagati y'ibihugu, ahubwo ari intambara izaba hagati y'Imana n'ubutegetsi bw'isi, cyangwa se hagati y'Imana n'abantu bayigomeye. Ibijyanye n'intambara ya Armagedone byambutse imipaka y'imyizerere, bitangira kwinjira muri politike, cyane cyane mu bihugu bikomeye cyane ku isi, ndetse abenshi bagashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba inyamaswa irangaje imbere abarwanya ubwami bw'Imana. Ibi ngibi rero birongera kandi bigashingira ku bihugu bifite aho bihurira cyane n'ibibera mu burasirazuba bwo hagati, aho Isiraheli ihanganye n'Abarabu. Kuba intambara ya Armagedone izabaho mu buryo bwo guhangana kw'ibihugu, hari abifata nk'ibintu by'ibihuha cyane. Gusa nanone ibyo byakwitwa nk'ibihuha nibyo byiganje cyane mu bivugwa. Mu bategetsi nanone biri gufatwa nko gukangana hagati y'ibihugu bitandukanye kugira ngo nibura bahagarike iby'iyi ntambara. Nka Isiraheli bivuga ko ari cyo gihugu cy'isezerano. Iyo myumvire ko Abarabu bashaka kwisubiza uburenganzira bwabo ku butaka bwa basekuruza babo, ihita izana ibya Armagedone, ikavuga yuko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli. Bibiliya ikavuga yuko nyuma y'imibabaro n'imivurungano myinshi cyane hazabaho urugamba rwa Armagedone, ngo bizaba ari uguhangana kwa nyuma kw'ikibi n'ikiza mu isi. Icyo gihe rero ngo Yesu azaba ari hafi kuza kwima ubwami bwe ku isi, ngo azaza asenye abo bantu bose banze kwizera ubwami bw'Imana n'izina rye. Hari abavuga rero yuko abategetsi ubu ngubu bahisemo gukoresha bene iri jambo nko kugaragaza abanzi babo ko ari ba sekibi, ndetse ko bagiye kubatsinda byanze bikunze kandi bakabarahira neza.